Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Young Milega. That's young itu kukor black Milega. Hey, Milega. Mau lain Milega. Jadok kesat terumbai Milega. Kendit nih. Kadorbar snong demsen yong harengkat kadorbar laj umkra pelun. Haga arpu sauteri kupana jelleo arajar arpuway. Kalau ujor shikipulit jong ka laj umkra police station persya yu samla Dani Lingdo. Halor ka jingkeno abo ular wai kentho ya ka snong demsen yong. Bakadei ka snong ka badei kiat. Kat hadu bakala penmong ya ki nong song snong jong ka ni ka snong. Kani ka jing ujor jong ka dorbar snong shikipulit kalong hadin ka jing bemburom jong uni usamla ya ka jing kot hajir jong ka dorbar snong kat hadu ba ula supen apkai hadu saw kenta tam hadin baki pulit kila yo pediang ya kani ka jing ujor na ka dorbar snong ha ka arpu henriu terik ubna jelleu arajar arpu way kila kot hajir ya kini ki arliang mamla bad hadin ka jing ya keren hakamat u officer in charge jong ka laj umkra police station harengkat ke jing sakhilang jong urang ba asnong uba ibla lembat kinongilam jong ke seng kenthai bat ka seng samla la hukumnya usamla Dani ba udai ban panma paj ba ha ka account jong u harensan jong ke social media kumba ula penmi ya ka jingruai ka balakta mat yong hadu kata-kata ya ka snong demsen yong. Hey guys, I apologize for hurting the sentiments of the people of Demsenyong and Lem Krapelun. I did not mean to hurt anyone's feelings. I also would like to make the correction that illicit liquor are being sold in Urkarliar Dong and not in Demsenyong. Thank you. Kani kalong kay ka kajikan tho ka ba mso banya la sya na kaliang ka dorba dong Senyong namar ni na kapor sa kapor ngile kat bala ban ibu kajing ujor ya kani kajing di kiat kaba mundon syu kajing parking ia kendua IPDC wala lek kumba pitar engkong nong bri ilai lek rengkat pinong khmat ngi ka amparin bat kumju ro IPDC ba tin lakadong ba kanu kalat kelenti ba ka sarkar kan sim ya kane kajing dikiat kaba la sulong jelai kham tam lele haki korban lani kum sisandi kelalong kum koi ke jaka hotspot untuk por kalian tinggi nak kadam Senyong niajan bakani ke jaka te kino ki jingmi teng ki kam bakatur kaliar ke de jong kadam Senyong nrengi nak kalian ke dorbar ngila bu dak sanbut hang tu hajan jingkiang bat ila mention ba ukut usam jong ke dorbar dong Senyong kasdang nadu natu jingkiang kakut hadu janlat bajoria te kani long bakin tip kibriu bakinum kentho ya kani kajaka or kaliar bakin ong bakade kadam Senyong te ha keju kapor pen pau keju sungu de orang ba snong ba andru jarwa boleh don lang bani boleh simkhia ya kani takam obla penmi bakal pusat riang haki sosial media da kajing wai ki bom yahap duri hapsur pen pau keju sungu ikni kna samla kulun yang kani kalai mkra bat kumjuru naka dong dam Senyong bulaiwan ban ya Krisian lem ya kani ke dorbar banyak penbet ikini kikam kijam te kumju ya biru kibala ban pinsafriang ya kani ko kubor sobha ban pinsafriang se kiwi jaka ba katu ke jaka hi kamde ke dam Senyong ni na kaliang ke dorbar yele kat bala hi bangin don patong ke bokor masipa nakaliang junga kumu ramasnong ki ada jinge tre rengkat lambat ke dorbar dong dam Senyong irang badong iba arapu sekretari ba general bat ki khna samna jong kasnong laim khra ba jong ka dong dam Senyong ibrokwe ni ilai persang ha jing syamo ni hadin bagala mi kena video kala circulate kala long viral jing ila persang man khot ya i ni samla Dani be inwan chakhmat ba inwan ban ai kanu no jing pencai ke jong im la le sti im tip
yo put usam yo song lem khra dan ni yo itip dong intip ten ring ila ai kala di ba in one ban ai kata kajing pensai dan ni tak apology karena menginum poi sedu hom ni put ba in ha file ka complaint kan ten ring imburam ya ka dorbar imburam ya kirang ba imburam ya samla ya gilong kemik belaiwan balai pulut por lagi kentaban abi ha kasngi bangila bu tingin bansui on advice nakaliang gibor pulit ba nakaliang jong ki lawyers tu ila file no da kani ka complain bar ha kani ka complain pat lembaga jingi tristom lang bagi polis bagi kena samla baro ngilala ban hodi i syagni sepo ka police station hanya po laim kra bat hang ni i la priang bai la bakla bai la tender ya ka apology ka jong i ka written apology hakmat jonga hakmat irang badong jong dem senyong hakmat kisamla kirang ba baro bedan hang ni bat nakaliang ka jong i ngin sa simpat dik senjam ka badon kam hadin bangila UI ya kata ka jing sngo sisa ka jong i ba ila susi ba ila priang ba jing bakala ka jong i bat ikerman ba ki kam ki jam ki banang ni sakmat yang ni samla ubodon ulesi ubodon katalen udon katalen bah ban mi partai bende ni kam handai la pun susu yu uru ba udi bende dak akor dak buram bat dak ba buram ru ya ka jing sngo jo giwei public sentiment mumdi ban hurt ino bat ha jo por ba un ha ban verify swai ki facts swa bo un penmi dan pun sngo pa ba ya ka jing sngo ka jupo kata diga jing sngo ka jonga nakaliang jonga pindapat mentahi don ki signboard ki belalong very clear ba katai ka hap hapo ka dorbar ur kaliar dorbar snong ur kaliar mo ka dorbar snong lai mukra hi upur usam usdang mai nado na to po jingking to ka boundary hang to na jingking kaya cha do sini sapo boundary ka bade jongka ban kiu sapo school bajuria mo ka to ka boundary ka banapo jongka jongka dorbar snong lai mukra bat ka dorbar dong jongka po ka dorbar dong ka dong de sinyong itu di boundary jongka ke kemboi ong irang badong swa jonga ka jing ya keren ka jing pensai ka jing li ya kendu lalong na kapor sa kapor hi ban pensngo ban pensai sa kipat ba bakatu kamdai kamhab hapo uput usam ka dorbar snong lai mukra bat kato hi kadai ha uput usam jongki la ka jong hi Henry kalau kau bersusi babon hi gibreu kau bolong uni khuna amta babon hi gibreu kidang susuk bakla bagato ka ha apa ka dorbar snong amkra tingi kwa ban pensai hang ni ba lembah ka dorbar snong amkra kato hi kam ha apa uput usam ka dorbar snong amkra bad yaki bor bahalor jong ka district bad kiwe ru ngila ada pha hi ngila ada biakran ngila ada pensusuk hi ba uto umdai uput usam jong ka dorbar snong jong ka amkra